Hello everyone. Elaine here ngawe na took my night shift last night. But go kau in day shift Sai ko ki whaka ala wawe peeni. O whikau aki mo ni ihi. O please don't call me, I'm on live O whakau aki. Pea moi laivi ai whinamotua ko Dorothy Manu O kune tuku aki I au ki he paanga taha mana o no afe ne paanga ko mole e kuna. Look here. Ko polo kalama kon ai kuna community gifting neongo ho o pei ho o sea neongo ho o pei ho o sea on taimi mo kakato kako ho o taimi ko ke rikifi ai ko pau ke makatu unga me kakato ko upei meni ko ukulupu maino kakato upei meni ukulupu sai na hawa torofi pa na anda I ki kulupu ko vai manava aya ku omi pepa anga whakahu mai peki akauni ko ikuna sai pe mena torofi iyo mo oni kom kantareki na ya umaia kahe ikai torofi te ke lava o mau ho rikifi kapau ke kakato mai toenga ho kulupu mahino sai ko fihalaki ko mistake a aku ko e ko fu falala ki tahine ko vai ko kahana na mau fu close au pito ko ena ne toka ngai mai upe meni ko aki kulupu ko vai manava sai ko pe meni ko a Dorothy na kam direct peke akauni ko ni ko ai kuna sai mo oni au pito pe Dorothy na mau pe ne pe meni ho ke sai kanai anta a Dorothy I kulupu ko vai manava ko kahana, tahini ko vai ko kahana. Ko toanga upei meni kakaya ni o ko kene ai eia ke na pei meni direct ma ki akauni avea ki ai kene toki hanga omi whakatokolahi ai pei meni sai. Ko e ku mistake o ko admiti ek fihalaki ko e ku fufalala ki akahana I work 2-3 jobs and I trust her so much sai. Ko meno talanga kahana ko ene mau pe upe meni tala mai ka rikifi pe aku ilo ya ka memi pa ko to pe he ikuna ko pe he mai pe mau rikifi pe ma fili pe rikifi sai ya ko ni ki he rikifi ko ni faka muy pe usio o ku low alepa de au leva o to ki cheki a bank account ni ko ai ikuna o sio le vai ke no ko ai pe meni ko mena ke fuho ha ai ko nga he ko ilo kaya no ilo pe ia he ko polokala ko nei kuna ko taimi ko na pe ia hana usea me ko to pe o posi loto I kulupu u receipt ko to pe so na ke whakakau e lava o ka pe te wa pe find out the truth from the group sai ko palo pale mai ia pa fiwa we no finga ke get in ke foi heti ko Dorothy I don't know what's wrong ono foi heti fiwa no finga ke oku mahina ke tolahi ke lava mahino kono foi atamai ke ne mahinoi neongo kakato ko pe meni ene pe meni ka koe rikifi ko pau ke faia e mau ai u pe meni whakakulupu even though ku mau ho pe meni he ke lava ko mau ho rikifi ka ko pau ke mau mai o pe meni ko o toenga ko ka memi pasai ko palo pale male vai ko ku hau o sio ko ke hello ko ele pa pe au leva check ye u receipt o mahino e no ai u pe meni ko na ka hoko mai ko e kahana mo na Dorothy na mau ni pe meni ana ko u pe meni fa tola na fa hu mai ko e vai ko kahana na no na fa e minu wai pe to ka le fa sio leva pe meni ko riki fa muy na no ke fa fetu aya o to ka leva o sio ko foi rikifi e tahatolu na na me rikifi fa ka hiri a hope tala mai fo ke kahana ku ma ku ha pe ye rikifi sai no ko ni ko le pa pe ha leva fa ka sio ko foi rikifi fa muy na no ke fa fetupu ko rikifi ko hoko atu ki no ake fitu afetu pe aku ikai ke to ya taina ko ke to fa totolo to nga ko o tu rikifi ne o si pe ki ana tolu meaning ko paanga ai kuna ne na puta
tau rikifi ai nau tau I fo I rikifi koe ne tahatolo. Ko hono uhinga ia Dorothy manu na ikai ki kakato ai tuai ho mo rikifi. Pea osi. Si o lewa ke palo palema. Ai ko ilo pe ko fihalaki ia. Ko fufalalaki ia kahana. Sai. Nau hau lewa. Pa mo ngau ma whakalele I kuna. O ma whakaukau ha whaunga ke toko ni ia ki mautolu. Pea neu talatu Dorothy man. Mautolu na ikai ki kakato to mo rikifi. Ma kehe me rikifi a mapuiana. Mo kahana he keke mautokoni ai. Ko mautolu si kakai ne o si pei kakato maha mau sea o ku mau willing to help you guys out. Pea mau update kon I hei kuna. Ne mau whakaukau le vai ko ta whaakien mau nofo o whakaukau I hafonga ke toko ni ai. Especially mautolu koe ni na mau mai ho o mautotong ho mo upe meni. Ka ikai ke mau wate rikifi. Mana tu he ke mau wate rikifi o ke kakato whakakulupu ho mau paanga nai o mi. Even though nai mau o peimeni. Sai. Ko mea le vai ni nau talatu. Mo omo mo pe ID. Ko ngā koe mau new update. Ko mau whainga maari epe. Ko mau hanga o seni atamu seni. Toko ni atu. Ko ngā he ko ilo. Ko whihalaki a aku. O ko ka wau I he play ni koe e whihalaki ko whalala kakahana. Ka ne osi whakatotoloi ai no koe paanga me taim ko pei whakatokolahi I mai e kahana koe e mea. Ko mea ne whai kaka. Osi. Pea ave ai urisiti tatau pe ke kulupu ko tau pea tuk hange ko ai koe ke ha. Ke ai ke pehe o mea urisiti. Ka koe taim ko te tuk hai ko o go through everything o te toki ilo I lewa whihalaki. Ia. I take the blame ko fufalala kakahana. Pea ko osi ilo I ai whaunga kona whai no me he taimi kona totongi whakatokolahi mai fo I sia. Pea tala lewa kana auto. Mo message mai o mai ho o mo PID ko mau new update o whainga maari ko ni mau pea koe ni mau ato. Kiseni sai. Foi toko wai. Le hape na message mai o tama ko sone latu. Message mai Si o lewa ange na tak ni mangiao to start with ange ave na tak ni mangiao pa ko Dorothy kaki te message mai ya hange ko oku ai me fo na baki ke pe loto pe he kulupu pa tape ai ma ingo pe ko ke fe loto fagato ki lalo ke message mai o mai ne pe ID ke ma fainga mari pe ata to kon al hake o post ai ke Dorothy te ke pa hia ko no post fagangari vare iau ka kai kok na ilo ilele yau o ku mau feo hi te tu utaki mo paanga mo e ku tokoni kana to he ke te ke lava e ko o to ai me ko ya mo na wata mai they know me very well mahino ka ka ke toka ngata ke ni I o na pe o na tui ka Dorothy I don't give a damn care about that mahino ko ku whakamatala te ni pa ko ngai family na message mai o te mo ka ke loto ke mo to kea ki he veve ko ia, Ko osi sort outi, pia talange ki a Dorothy, ke omi ene payment ene pay ID, kaki o mahau ingo pe no kape iko kulupu, al hake o kaki te hame ene whenga ki whangari vale ia ia. Te ke alu ko whangari vale ia o pousi Dorothy, ke ngari vale, Kake ke mamahi ia ta whaake aku. Kakai pe unau ilo iau, they know me very well. Peke te lava ko o furi ho na watamai, mi ho o no fa vesta polo, Kai ke o ke fi epi fo ke ka ko me ko pete tuko ai fi ke, he ko o sene tofu u ta telefua, ke ta puni hongutu. He ilo na kriki ke fo heti pa shut your mouth, He ko ku upe ke sene ho u ta ko ya, o ave ki ho mari, O kwa ke wilo pe hame ma wai ka ko kore atu, O ko whenga ke kilomlom hi fo hoku everything ke whakatatau mo maulot ko ane awhio no hinoi. Ka koen ko talat hoku family sai ngai wheleni ko ngai wheleni o they know me very well, they don't give a damn care he mea. Ko family o te mo tokanga mo tolki ai, Ko kakaien ko toko ni o ku na mui mei iau. Ko ki kulupu kana vai mana va o ku antai ko a Dorothy. Kapal nai anta, kapal nai ha Dorothy o lele e ikuna,
Kapana ke antaya vai manava. Okay, lele pe whakataha mo ka kai kon nau ke mui me kon hei kuna. Kai ke palpale ma foko hinga na nau anta I vai manava. Plus toki lipoti mai endi ihi o kove ulu o torofi ko whakatau good spoti. E whaai foke e naua e pui mo kahana o tala o whakatau good spot pana toki koleki naua e paanga. Kai ko au nai koleki naua e paanga. Oska paate kau me mi pai ke whakasio ko whiho na u spoti talangi taripe. Mahino ka mau tolu koe homo ai paanga me honi ma toton ke sio ki ha foisia. Ka paule o ke sio ko ha foisia pa mahino lewa ku ha oku ave paanga whakaanga ki meake. Ko ki whaka ma ala tu peni o whikau aki pa moe laivi koe a Dorothy Manu. Oku, you know, I thought Dorothy Manu smart. Kako siya aku not heti whakataha pe mo pui. Masi. Ko talatu. O kulakange ke te tau mohalayone ha te tau moha kau vare kuat. Nati tae mahino pe. Osi iwi ki taia e whakamatala mea kotoa kai peke mahino ia, Kai kea mahanwhaka ita kufokia no kape na tolu he kulupu. Ka koe kape whoki koe nati heti tae mahino koe atamai. O ngoi aku mole haku iwi he tau repeat myself all the time, Ka kono uhinga ia koe wheto aki a koe motorofi. Na o siete urikifi a torofi ki mua. Koe tala ene whakamole taha mano no. Na o siai ene urikifi ki mua, Ka koe hawe ni koe urikifi whakamui. Pea ilo ai koe no koe lepa. Ia, o koe ku konga whihalake kono uhinga ia koe. Na ama wili ngai ke whakakaukau iha mea ke pei ai usea a mautolu, urikifi a mautolu, na pei kakata ho mousia. I feel guilty ko ngai na whalala kakahana, ko whihalaki ia, Ka koe iha mea ia ai ke pehe na aku kai ha maupaanga. Se me ngau ko lele ngawe tolu, Kahana aku siti pe, tae ngawe, pa te mousia tu alpeta imi folahi mi pahu. Folahi ngi yarida, Pa koe mea ko kore atu ai, ko ta whakapia ko kore whamore atu ai e Dorothy, Yes. Ko whihalaki ko endi, ia e konga whihalaki o ko take a blame ko ko whalala ka kahana, Ka aku toton ke hiti ke fui atamai, ai talatu uhinga koe na e whai e koe, ai palopale ma mo e no, Pea mo e mau whenga ke mau tokoni atu, you know, atu ha mau seniti, i he update koe ne kuna, Kai kei whau wela pe whakoi ke alo o laivi o ai. Ko ngā pau ke ingo whakoi no kape mautolu. Ko kape whakoi tae mahino. Ka koe mea koe o ko whakamahino atu. Dorothy, ko mau ela koe na o ko mau whe ela I mo paanga ai kuna ne mau tau rikifi tu o taha tolu ai. Ai anai kai ke mau ho mau pepeni. E pa ko take part of that plane ko au ko fuwhalala ka kahana. So I learned my lesson now, So, kono uhinga ia koe nei whai kore atu, te mau tokoni, he mau nu update, ok mau whakaukau e whaunga e maa ki extra tola o tokoni ka mau tolo. Te whakataha te tokoni, ke ni ihi na nau I he flower koe I kuna ki mua, staka e nau, ok mau tokoni, Sia? Ospake, he keke, ka pauna ke message ma o mai ho PIT, na atu ha konga ho rikifi, o hange koe ngō wako na ave na tak ni mangeau, you know, to start with, Kai whuki e ome koe ke itako kape I ko he kulupu, Pake laka ke koe o ai he kulupu training motua, os pake laka hake o ai ho laivia. Oku mau ilo, koe toki hape hataha o ta I pehe I au, koe mea te toki aki ai, Koe mea ko alo pala I au, o kei maalunga ngepe, Hoku ongo koe e ku whiohi mo tauhi, wā mo I kakai ke mea lahi mea whakapaanga, Ke hau ho tae mahino, no whakavesta polo, Ke hau o pehe te beg ofa, no way, He ka pau, o kui kai ke mahino I e koe ko whewhine mari, ka ke alo video tere fua o show holo ke kakai tangata, Ka pau koe ke mahino I e koe ho foi, tu unga stand up ko ia. What else ke toi mahino? Ko winga e ku ai hake foi mea ko ia e Dorothy. Ko ho ta e mahino.
Ai atua ke ai whakalelei, kai alko fute. Ko foi ulo, to ton ke whakapaki mo foi ulo pui e koe. Nati heti dai mai. Pa ko me ko whakamahina toi kia mautol ko tapu mo o kai ki te whemawa ke mautol message ma I don't have time. Pa pau ke tolai ka message ma ke ia tai me ke tari ka mautol ko tari e ni live ko ko ia o ku ikai ke toi I feel so low ke ha o respond ya tu ke ngai foi tai mahina ko a torfi mano pa message pe heki group chati o whakamatala ka nao tolo Os send you with everything get Dorothy, Kes ilo bego Dorothy ko birthday ana ha. Pa send ya to uta telefone palapu o behatu happy birthday ko Ricky Fiena, you know, ko ita foki, Ko Ricky Fiena te dok send ko hoa, Kake ko finga ki holo hi fopeki lalo. He ko tok oslotu ania sabat aniafi. Pe aku whemao ke whaosa te tauni alo atu mga hianga motua, Ka koe tō rai una tamaito ke o te uliliwa ko inga he whemao ke a koe, Ka ke pehe, ko whemao pe tau tala no whemahino aki, Ko o tala toro fiho tahamano no a whena ke tautou mau ho rikifi, ho rikifi nei tautou mau. Ka ko mo rikifi ko ni ko oku ke hanuai yes kovi te take your part of the blame ko nga na fu falala ka kahana os fakatotolo o mahinoi ai me ko na no wai ko mo palpale mai ko mo rikifi message mai ngo wai ko pa hanga ang ena ko take your message mai for ko ke fe ite pe ko kape ko he kuruku ke fongi ko kalasi peke te sege o se mo te mea kapkapea ki te ke peke mahina ke foi u. Panga pawe o ke ne mahino e ko fine motu amaria kai aluia o video kolo mo kakai tangata lo tonga ene kau telefua. Ka pau ke ne mahino foi ta faaki ko ya. Mo pehe e mahino i ta lu e fa matala ki mo pehe mahino o se Pao ai ngai fu lai paspasi ke fa ofa patogi exposed ta gai holo. Ko ia ko fie faka mahino beheni ko issue ya ko motoro mano Pa ku hange ko lau o kulakang ke te tau mo halayone he te tau mo kalas ko ni ko layone o se panau hela ia pa na mahino ko ni owa alu hake tai mi ko alu hake ko mahei o tu whakataha he ulu mo i fwoi mata. Ko mea pia ko whia mau ke whakamahino, whakamamatu o whiakau akipa mo i laivi katorofi, And this will be my last moments to waste on those nutheads, Ko ia pe. Ko mau tolbong mo whe eke me mo maa sio i he fwoi laivi ko ni osia, Ko e mau new update ko ni i kuna, Aku lele apet pe aku koe o ko whemawa ke urak toko ni e kakai ko ni koe aku nau i he kulup ko ni kuna koe toki lava ya lele koe mea te toki alat lewa o kai peke more ngai fofonga o moutolu koe na mo message mai koe ai ni nai palpale mai rikifi no o koe ke ngalo ya mautol koe usea pe kahana muapuyana heke ke fato kon dia o se ke na teti lo tonga palo ma ko winga ko o pe meni mai ko nai fai mai o ku ke ko le mai pa mapuyana ki to kon yang hito tongi sa mo se wangi aki ko viga ulu mo pe ko te ha ko te ha fai na language lava mahino ke me ko winga na si kape ko pe mahino ang language ko ya o si to puha kape kita ke peke mahino. Ko ia ko uhinga ko ate whakamama o whakatatau mo video ko ia ko torofi manu whikau aki pa mo mo oni pe ia si mo oni pe na pe totonu ene usea ana
ka aku ikai te ke entai tolo koe ka harikifi e Dorothy manu he taimi ko koe ke kakato e upei meni ke toi ngā memi pa ko mou kulupu. Ko via a aku, ko teike play me, ko ngā ko fufalala kakahana, ko fihalake a aku. Ka koe ha mou paanga ma mou tolu pehe ko kai. O mou fafao e mou tolu paanga i kuna. He oku mou rikifi mou tolu, na ikai ke mou entai tolo mou tolu ki ai tu o taha tolu. Kai ke mau ho mou pei meni tu o taha tolu. Pe hanga ai kuna pei tu o taha tolu ki mou tolu. He funga ia e haka ke mau ho mou pei meni. Oku ikai ke entai tolo koe ki ha rikifi. Ka pau te ke pei koe ho sea. Pa kai ke kakato mai pei meni tu nga kurupu. No! O koe ke entai tolo koe ki ai. Tanai ha? Na mo puta rikifi tu o taha tolu ki mou tolu he paanga i kuna. Aia te play mi pe. O te ke play mi koe ako ngako fufalala kakahana. Sai. Ka whakamatala atu lewa na ikai ke kakato ho mou upei meni kulupu. Pea mou puta rikifi tu o taha tolu. O ikai ke mou entai tolo ki ai. Pea aia fuke huke atamai. Pea talatu koe ke o me pe aiti. O te fusfusi loto. Even though nau kape i koe. O te fusfusi loto pao ke se mau paanga. O te fusfusi loto. Seni mai e pe aiti. Ko ta e fie urtukua pe. Ko ai ke ai atu. Ai pe aiti. Ke seni atu message atu. Ke hange ha mau toi kole refund. He whanga namu hohongo kua pau ke mou kole refund he mou lolotonga e whihi holo ho mou wahava e paanga ai kuna. Mahino, ko paanga ai kuna ako mou e whihi takai holo he fufu e rikifi e tahatol. E tae mahino. Uhinga e mau whia toko ni i whaka o wha ia mo seke palpalema koe nai hoko pe mo aku teiki peo e part of the blame koe fu whalala kakahana. Ita. Pake ita, Pako talatu. Oko fie mao. Ave e mea koe ni ki a polisi. Ave ki a polisi koe no ia. He koe ukulupu. O ia e urisiti. Everyone of access ke receive. Koe kia mea puri ai. Ave ki a polisi he ilo na tokoni. Ai ka polisi ki hono hiti fui atamai ke mahino ia mea. Pea. Sa ia ke ilo ia no ho mo pei meni, Ono whahako mai koe kahana, Mo sio atu koe tainga ue ku wholahi ange ia rila he tai mini mo sio atu wholahi ange ia rila, Ko aweni, tatau same size, o ko ngawe 2-3 jobs, Ha ke ia hame ia e pehe o ku to ia ha hiki me ai, ko au peni, Still kei offer, kei tokoni, kei kakai, Kai ke. He te lawa taha lili taim koe na ke itai ko he kape ko, Tutoni ke lili ko ke whemau paanga, ko laivi ko ita paanga, whemau paanga. Tutoni ke lili o te aike ke wheide ita mai, Papawale wa ukai ke, aike ke, o kukai ke fie, aike ke toe ita mai, pake laka ohofi tungai ko kahana ke le peia to mo paanga, Bahi noia ko atamai. Neongo ho pei ho foi sea totonu on taimi kakato ka wikai ke mawe upei meni ke he ho kau memi pa kulupu o ke mo endai tolo ma do ka wikifi ka koe palo palema ne mo to wikifi ta ma ho mo upei meni tu o tahatolu i he funga o paanga ahai ai kuna ko paanga ai kuna ko mo fe fihi holo ko na mo paanga ikun sio oku o siange mea o ke piata ke mo mai totongi mai ai paanga no ko ai kuna hala ka mo tolo fute mai ke atu ha e pa mahino ko puyana oku to message mai ke ange ai paanga totonga ko no sia mo poto fe mo poto ko mau poto no mau lili wa systemi ke new update ke tokoni ke kakai aya nisi ifanga ta ia I ukulupu kehe ko ya ko ai kuna kimua, Even though ko responsibility a koe ke tengo ke hua ke flower ko responsibility tak tahanga we ni flower o ko mau tolu no, ka ko ha me ko o mau ke tu upe whakaukau ha mea ke toko ni whakalufuai ki mauto, ko le atuai mai no ko pe ku fie message mai ke eke ai
live Dorothy manu mo mai po si henu I don't have time ke to fa matala ke fo no fa esta polo ko ya ko ma fa la ka mo tolu ikuna community gifting ka me mipa tenga eta group si ke kifi ahoni o toenga ukulupuku osi taki fiha pepa fonu kata ulele eta u otri kifi ke ma ta Christmas pange ko post ko kimua sai ko ma tokoni ke ono pay ho funky extra sea go itu ako he flower especially mo toli tonga ko ma tokoni i time ko te ke mo rikifi ai time ko te mo rikifi ai ke ma to tokoni ka mo to Mahino, to tahape mau tokoni, he time ko te ke maha mo rikifi. Kone mau pa mo rikifi, yes, okuke. Tu vewa mau ho rikifi, te ke sort out leva ko le hol tonga ko ho le at ko i kuna, He kai ke pehe te ke tau pehe mai. Oh, I need help. No. Ko tokoni e fai to tahape, kone mau pa rikifi, that's it. You do everything on yourself. Te ke ai mea ko tope o whakatatau pe mo paanga rikifi ko ke mau ko ku whakamanato pe hangi ko post ka nai but for now on ko kalaya ni no hao tau whengai katoa ukulupu mei whonu ko i he taimi ni whengai ke tau rikifi katoa he weekend ka whema wasi rikifi he ahon ma o whalaika mouton until then tau whengai ke ki holo atu e tau toonga ko ni ko i he wana wata tau whenga peke whakavete atu tau mei o se ni ia pe ko nga ko si tu mahani pa mo ni fuhere ko si ke ko si e telefoni me he Facebook pa so I'll try my best to behave more. Be good to everyone. Ko sugar ko sa iya ko be good to everyone. Mahino. Ko ka fefine yang ako via ke peheke no. Kaku ke loto ke hawa ta o pehe o ku ke ha ka imaya ho kumata. Ka ko ke hefo ko everyone ngai pe no vai anga ko vai anga ai o ke loto ke hata tu uma kumata. Ko ne hapata tu o mata o to pe foi tu o le e pe tu ke ta aki ai to tonu ke u ki practice ke ha wata tu hok mata ai hok vai anga ya so o ku fema pe ke alo te ta motua mo ta ngahanga motua pe ha o ta fo o mo renew mai ha o nganga pe sa ya ko ma fala ka motolo ai ka me mi pa ko ni ikuna community gifting fengai e tau rikifi si ahoni tonga ugulupu we ka to ke tau rikifi weekend okay o fala ya ka motolo bye.